Brat Lune Đogani i bivši učesnik zadruge Adam Đogani postao je ponosni otac. Njegova supruga Jelena na svet je donela dečaka kojem su dali ime snažnog i moćnog značenja Lav. Vest o prinovi prva je podelila ponosna tetka Luna, koja je na društvenim mrežama otkrila koliko je srećna što je postala tetka i uputila čestitke bratu i snaji, poželevši im da uživaju u najlepšoj životnoj ulozi. Povodom rođenja malog Lava, organizovano je veselo slavlje u luksuznoj vili. Dekoracija je bila elegantna i jednostavna, beli stolovi i stolice, baloni sa natpisom dečak je, a jedan balon bio je u obliku lava. Vila ima veliki bazen okružen palmama, a iz dvorišta se pruža prelep pogled, što je slavlju dalo poseban šarm. Za ovu posebnu priliku Luna je otkrila i novu promenu imidža. Rekla je da se jednog jutra probudila sa željom da se ofarba i vrati na dogradnju kose, te dodala da je frizerka uradila fantastičan posao. Na proslavi su se okupili Adam, Gagi, Luna, Nina, Adriano i mnogi članovi porodice. Atmosfera je bila ispunjena radošću i smehom. Ponosnom tati su, u znak tradicije, pocepali majicu, a veselje se iz kuće preselilo pored bazena. Gagi je uz taktove poznatog hita Čekam te kod kolima skočio u bazen, a za njim je uskočio i Adriano. Nina je zabeležila ove nezaboravne trenutke i podelila ih sa svojim pratiocima. Nema sumnje da će se ova proslava pamtiti, jer je povod najlepši mogući dolazak malog Lava Đoganija na svet.